Salamu alaikum ya fasu su bana tekin da rakiyar malgu wani shi albarkanto ban aran barkan man sanci ne bataran go matiga ham yankun dai ikano mi cabaran se matuno boro tekan one application matkan ni tekai ke beru wala ke kaina dinga bai beru no wan dinga bai makaina yankun video wani ora gi cabaran se matakan boro tega kuti wal moni di boran gona kan ni di ningai wana application chen ya ni di ningai siba wona di mongai ge bano dingai de chen dingai so be ga chen yawo dini kula so be ga barbar ya ngai siba wona odumo ngoni ci baran se mata kan ba wote woni te isiba video am ko sen imo ko fri won video aram ko karama abone aram video partage am ko kariga video kam manyo di nani se sintiralai aram ko kari ga telefono di gai dan telefono mo duma di ga yawo anga di ka kan se yawo bora mo gono ka skan dai se yawo matini gite em telefono kan men kadan gidi dai ma candi yawo ina candi gidi kan aga te date ya matana ngati aram ka parameter ala halo do settings do aram karawan yawo aran karawan yawo sar mat kan goda nango ke antum sa 100% nango karan godi 100% godini zangu pasanto dini makarabin yawo an ga kikin dan sai application ai imi kan disa hayo karan godiyo yanga nan godi na canda ko zangu no ran ka ga application beren dino dina canda ka wa komo ni di ka ga application kenan yanga ai wai ga da ka zango bon zango ni gaba ya din no salmat kan ga bai da o kike baran sai kinne ke baran sai mat kan bote kan da bon telefono candi aka so bai ga barbar dini ngam ngane ya nango karan godiyo ima karabo yawan dikki kan disi application yawizin kasu banenka yanga dinga bani ma cennam koy ganna dini nim sam su banen sintira dinga bani mo ma cennam so bay barbar din nim sam su banen kan ta yawdi sam su banen kan ta mi fatim ko chabaran sai dala to la mantin saramat kan godiya da an ga dikata yanga ga ne ni gidaran assalamu alaikum ko karama boni arama boni